Kako se vam zdi publika? Kako se sliši? Ja, ki imamo tudi mi en velik aplavz za publiko, ne? Ok, ta band lahko žaga, lahko pa tudi igra skladbe za ljubljene. Če grem po scenosledu I Believe In. Sem si prav zapomnil? Ja, Ta je za vse tiste, ki se imajo radi. Ne? Lebezen, ja, kaj penjo, to je vse, kar nam ostane. why Vse ostalo je, pride in gre. Okay, Elvis Jackson vdaji Radio Live. Dajmo en aplavz za najmlajše, to za najmlajšo klapo. I wake up in the morning and my hands are shaking, so tired I can't feel a thing, but my heart is thumping. I take a look around, but there's nothing I can see. I think I just can't find my identity. I'm my life, I'm seeing the light. Now I'm walking all alone like a stranger in the night. I believe in love, and I do believe in love. I believe in love. Oh, oh. Oddajo Radio Live si pogledajte tudi na RTV 365.